Bani ba mogodisane ba kopa gore go thogogadiwe melawana ya ditirelo tsa temothuo. Fa kotsi ya dibese tse pedi le dikoloi tse dingwe ko bophirima jwa Uganda e gapa matshelo a batho ba le 46. Mothoeso dumela nna ke bidiwa Regional Richardson. Dumela mothoeso na ke kgomotsa go tukile ranolang ka puo ya diatake Tshepiso Sekolo ha re tsena mo pegong e ko sethweng. Go agiwa ga dikgwebo tse di ka gokaganang le se se thokwang ke mogama wa ditswammung le meepo go maleba ebile go botlhokwa mo go thuseng mo maitamong a go thama mepereko. Mogolwane kwa lephateng la pereko le selegae mme Tshenolo o mphitlhetse o buile se ko dipuisanyong tse di neng di tshwerwe kwa phuthegong ya bana le seabe ba meepo kana mining show mono Gaborone ka LABORARO. Ke letleletswe somolekae ka pego. E re lentsa mogama wa ditswammung o sa hiri palo e kalo ya bengkgae mogama o go supile o na le seabe se se tona fela thata mo go thameng mebereko e ka feta 10,000 e le ka kgolagano le megama e mengwe. Mme re go ntse jalo seo jaanong go supilwe se gatelela botlhokwa jwa gore bengkgae ba inaakanye le go thama dikgwebo tse di ka ikamanya le se se tlhokwang ke mogama wa meepo go thusa lefatshe go lwantsha letlhoko la ditiro. Why should we focus on the value chain? Local participation and economic spillover, because when a larger part of the value chain happens within Botswana, more value will be retained locally. More citizen-owned businesses will thrive and more jobs. Ke re tshwanetse re itebaganya le dikgwebo tse di ka dirisanyang le mogama wa meepo. Seo se raya gore bengkgae ba nna le seabe mo meepong ya bone go ya go nna le boleng jwa tiriso ya megama le dikgwebo di simolola go phophoma mme seo se thame mebereko. Akanya fela re na le dikhamphane tse di re thefatsang teamane di le mmalwa mo lefatsheng leno kgotsa madirelo ape fela a amanang le go isa ditirelo tse di tlhokwang ke meepo. Citizens with manufacturing and technical skills in mining and related industries. As you are aware, ladies and gentlemen, government is committed to make the environment conducive for the Botswana economy to be private sector-led. Dikhamphane dingwe tsa monogae di setse di simolotse go tla ka mananeo a sennela ruri a ba solofelang gore a ka tswela banni ba metse e go nang le meepo teng mosola. We are trying to help other industries diversify. So one of the things that we're doing more and more is investing in integrated farms, because we know that beyond mining, what will happen. So that helps the economy diversify as well. So we've got a lot of projects in that field. We've only highlighted our green diamond, which is... Maikaelelo magolo a rona ke go thusa go godisa megama e mengwe selo se se ka thusang mo go tswakanye itshulelo ya lefatshe. Bošeng jaana re ne ra ntsha madi go thusa mo temong kwa motseng wa Mokubilo. Re tshwaragana le dikhamphane tse dingwe go thusa go godisa gape mogama wa lefatshe leno wa diaparo le go dirwa ga mekgabisa mme re itlama go tswelela re dira jalo gore mogama wa teemane o tswele le megama e mengwe mosola. The fashion industry as well. So we're quite key in that industry. We've participated and collaborated with a company called Masika, who are high retail and jewelers. We've also participated with LVMH in our past. Erika jana maranyane lone a tsere phekelo e sele e bila tsisa le tshogo mo bangweng la go latlhegelwa ke ditiro go ikoketsa dikitso gangwe le gape mo maranyaneng go kailwe e le mamang. Ke letleletswe Somolekae Botswana Television Gaborone. Bani ba motse wa mogodisane ba kopile lephata la lefatshe le temothuo go netefatsa gore mananeo a ba a dirang go tokafatsa seemo sa temothuo a akaretsa Motswana mongwe le mongwe yo mo temothuong le yo nang le keletso ka go dira ditsetlana le melawana e tlhofaditsweng. Ba ntshitse maikutlo ao maabane mo phuthegong ya kgotla kwa mogodisane mabapi le patlo maikutlo ya tshekatsheko lenaneo la ditlhabololo temothuo ka 1991. Abigail Sampson. Kwa phuthegong eo ya patlo maikutlo ya lephata la lefatshe le temothuo kwa mogodisane bošeng banni ba ngongorogile ka mananeo a setseng a dirilwe a godisa temothuo ba ka ya fa ketefalela Batswana go a tsaya ka jaana melawana le tse di tlhokiwang di se motlhofu. Ka jalo ba kopile puso go netefatsa gore lenaneo le lešwa le tla bong le dirwa le nna le melawana le ditshetlana tse di motlhofu gore Motswana mongwe le mongwe a kgone go iteka lesego. Thata tse le gore di dipulisone tse 20 tse le gore me ka nne ka go dinela o hela o itloba ka motseleng ka go o batla dilo tse di tse di ntse di mo molang pele tse le gore ha kwa di bona so tlhogo hatsang dilo tse gore batho ba tlhoga ba kgone gore ba di
ba di bona thelete ka tuna thelete tuna e tlhokang e tle re kgone go re imite di-policy tsa rona di teng madi kwadilwe ga di a re berekela sepegela ga re tsena mo a ke thuo le tlolo ke batla dinotshe ke batla tlhapi ke na le jarata ya 40 by 40 dilo tse tsotlhe nka di direla mo lapeng le mo sasana o ke nang le one mme be ke tawa gote ke be ke na le polasi e nang le metsi gore ga o le ba tlhapuru le ba notshi ke dilo ya tse dinyenyane tse leng gore o ka di nnela ga lapeng na le mo go teng urban farming ke go go bua ka bo backyard garden rona le o ka kgona go itirela garden mme wa jesa ba mo malapeng le ba ba bapile le wena ya no dilo tse kana a se gore di conform ya batho ba ba na le ditsimo tsa bo 25 hectares ba ba na le bo 6 by 6 kilometers le rona ba re na le bo 1 hectare re tsengwe mo teng mme re tsengwe ka go rutwa le go thusiwa komiti wa kametseng ditshekatsheko tse e supile fa lephata la lefatshe le temothuo e tlamehile go netefatsa gore temothuo e nna konokono mo godisong itsholelo ka jalo dipusenyo tsa mohuta o di maleba ka di fa Batswana sepaka sa go na le seabe mo go ageng mananeo a tla ba sologelang molemo bontsi ba dijo tsa rona ba gaetso ra di importa e le sengwe se e leng gore ke le tshwenyego le letona mo pusong gompieno ko re rekang teng madi ao go ka ba nne re reka mo Botswana jaanong re reka ko ntle ga Botswana gore a re isa madi a mantsi ko ntle ga Botswana ke sengwe se e leng gore re tlhoka gore re itebaganye le sone mo policing e ntšha komiti e supile fa e setse e heditse go kgobokanya tse di tlhokagalang go thaya lenaneo le lešwa la temothuo la 2025 mme ba solofetse gore le sekaseko ke palamente kgwedi ya Ngwanatsele ngwaga o. Abigail Samson, PTV News, Mogoditshane. moeteledipele wa lekalana la European Climate Foundation la Pathways Platform mme Marcela Jaramillo a re lefatshe la Botswana le na le sebaka se sente se go godisa itsholelo ka go thabolola mahama o heta motakase o dirisa marang a letsatsi pheho metsi le tse dingwe o boletse ha lefatshe leno le tshwanetse go diragatsa disetana tsa Paris Agreement tse di tamang mahatshe go emisa tiriso ya digase tse di oketsang go thuthagala ga lebopo mme Jaramillo a re mokgatho wa Pathways o tshwaragane le bana le seabe ba ba maleba go thusa lefatshe la Botswana go dira melawana le ditsetana tse di tla supang ditsela tsa go babalela loapi le tikologo. Jaramillo o buile se jaaka ana etetse ofisi ya motsamaisa dipuisano tsa palamente re dithapelo ke o rapetse. Everybody started to realize that there is no economic planning, socio planning or development planning that can be done robustly if there is no considerations of climate impacts, but also climate opportunities as the economy and the technologies are starting to shift to low carbon. So this has implications and opportunities in trade, in fiscal solidity of a country, and on economic growth as well. So this is why many countries, including developing countries, are now developing long-term strategies everywhere. In Africa, I think we are among the lowest in terms of the utilization of the green funds. I just wish that we could really move fast because this is a new government and time is not on our side. Yeah. We need to move swiftly. Sometimes we even lose out. We are accorded funding, but then because of how we have structured our government, sometimes no consequent management, no standard operating procedures, no policies in place, we end up losing out. Motsatora wa tlamelo ya bana le thuto go tswa kwa moding re Justin Hunyepa o a khotse company ya Okavango Africa Consortium go bo e dirile tiro ya maemo a kwa godimo fa ba atolosa dikago tsa borutelo le diofisi tsa sekolo sa Gold Mine Junior Secondary School kwa Francistown. Hunyepa yo neng a lekola tiro ya dikago tseo tlhomamiseditswe fa dikago tseo di tla rolwa kgwedi e tlang ya Ngwanatsele. Bethany Mando. Tiro ya go atolosa le go oketsa matlo a borutelo le diofisi tsa boeteledipele jwa sekolo sa Gold Mine Junior Secondary School e simologile ngogola
khamphane ya Okavango Africa Consortium ke yone e hileng boikarabelo jo ka tlase ga lenaneo la Development Manager Model, mme mo nakong eno tiro e gaufi le go rolelwa puso. Re batla gore hala go bulwa ka January bana bo ba le inside these classrooms. Yes, so but we'll complete it by early November. We'll just be doing handing over of the school. The school management, the school head, engage they happy and they are happy with the quality, they are happy with the progress. Now we have gone through the tour. Ke nnile le sebaka sa go bona matlo a borutelo le di ofisi tsa botsamaisi jwa sekolo, mme ke batla go le thomamisa gore khamphane e dirile tiro e ntegela thata ebile boleng jwa dikago tse ke tsa maemo a kwa godimo. The aesthetics and the quality of the materials in the design itself is quite impressive. Re moemedi Gabana yo e le mookamedi wa Okavango Africa Consortium a re baagile matlo a borutelo a tlamelana le thuto ya segompieno. And planning the school, we planned it in such a way that fa re dira moalo wa dikago tsa sekolo se re ne ra thomamisa gore matlo a borutelo ke a tlamelana le dipaka tsa gompieno. These are friendly facilities, modern classrooms. What is also impressive with these new buildings, the Okavango Africa Consortium, is that sengwe se se itumedisang ka dikago tse di dirilweng ke khamphane e ke gore ba akareditse gape le kgokelo ya maranyane. While digitalization is ongoing, it will be also communicating le ministry. Mo godimo ga mo khamphane e tseile ka methale e ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tsa go baakangwa ga sekolo. We took into consideration when we were designing this. Mo dikagong tsa sekolo nngwe ya tse di senyegang thata ke ceiling, mme fa o ka leba kwa godimo re dirisitse concrete e re thaditsweng sentle ka botswerere gore e tseye lobaka. Building are the ceilings in a school. So if you look up here, you realize that this is a concrete finish. Nicely done. Khamphane e ya ga gape le matlo a boroko a mašwa a barutabana ba sekolo se kwa Gerald Estate kwa mothusa tona le gone a neng a itumedisiwa ke tswelelopele e diragalang fa. Bethany Manto, BTV News, Francistown. Motho re leboga go bontse o ikantsa rona dikgang tsa rona di a tswelela. Mothusa tautona wa pele yo gape a thomileng go nna mogakolodi mo lekgotleng la bojanala la African Tourism Board re Slamba Tsogwane a re ke nako ya gore Batswana ba lemoge gore bojanala ga bore diphologolo le magabisana ga hela mme bo akaretsa ditiro tsa selegae tse di ka dirwang ebile di sa kgotele tikologo. Tsogwane o buile se kwa mogantong wa matoto wa tonota ka mathatso tere makgweng ka dintha. Legato la ntlha la mogwanto o wa go lemoga matoto a motse wa tonota le ne le ngwekile setšhaba sa motse o ga mmogo le baeteledipele ba sone maikaelelo e le go lemoga dintanyane tsa motse o tse di ka fetolwang go nna bojanala jo bo feletseng. Se se tsamaelana le maitamo a puso a go kabakanya itsholelo ka ditsela tse di farologaneng. Re tsile pitsong ye ka gore re amana thata le tiro ene e dirwang ya ngwao re itshwaraganya le thulaganyo e ya tourism. Mme kana tourism ka kwano thata go Botswana ga re bua ka ga yone batho ba ithaba re go tewa go ya ko makgobokgobo go bona diphologolo le go bona naga hela. Ga ba itse gore e anami re lebile gore gompieno itsholelo e tshwanetse ya tswa ka ngwa mme bojanala bo ka digoga ko pele ga go ta mo sustainable
economic growth. mookamedi wa khamphane e neng e rulagantse mogwanto o mme Nonofo Lebang a re maikaelelo a bone ke go tshwaragana le puso le setšhaba sa Tonota go tsosolosa itsholelo ya mo motseng oo. Baeteledipele ba motse le bone ba lebogela tiro e ka ba dumela fa ena le bokgoni jwa go godisa itsholelo ya motse o le gone go thama ditiro. Our mission is to have Tonota. Maikaelelo a rona ke go bona Tonota e le lefelo le le ka nnang sekao mo mafelong a mangwe mo go tsosoloseng itsholelo. Re ka thata go tsweletsa motse o go thabolla ka tsotlhe tse re di nang natso. Mme gompieno ne re leka go dira jaana ka yone heritage walk e ka sekgwa bana ba lona ba timeless ba tileng ka setlhogo se neng se re walking through our stories. Tiro e gape go bolelwa fa ena le bokgoni jwa go fa setšhaba boitekanelo jo bo akaretsang gota ka seabe se ba ka nnang le sone mo setšhabeng le tikologo ya Tonota. At our clinic, which Kwa kokelwaneng ya rona e leng gore re rotloetsa tiro e, re dumela gore boitekanelo ga bo re go tlhoka go lwala fela mme bo raya le gone go nna le karolo mo ditirong tsa setšhaba. This hike is actually a beautiful expression of that philosophy. Go dumela gore ditiro tsa mofuta o di ka thusa ka ditsela tse di farologaneng go ruta setšhaba ka bojanala le go tsosolosa itsholelo ka go thama ditiro. Terry Makgoeng, BTV News, Tonota. Tonota mero ya bana le thuto go tswa ka moding mme Nono Kgafela Mokoka. A re thulaganyo e sa tswang go simololwa ya go kwadisa le go fa barutabana ditiseletso ya TRL Go Live e tlile go tsholetsa boleng jwa thuto mo lefatsheng leno le go kgothatsa barutabana go inaakanya leselo se se kwa godimo sa thuto ya boleng e pope e tsopana. Tona Kgafela Mokoka o buile se kwa tshimolodisong ya thulaganyo eo mo Gaborone ka Laboraro wa Mengkgwaditswane. Lekgotla la Botswana Teachers Professionals Council le tlhamilwe ka ngwaga 2019 go godisa serodumo le boleng jwa thuto mo Botswana. Go simolodisiwa ga maranyana TRLS Go Live ke motheo wa tse dintle tse di ka dirwang ke ba botheko go tlhabolola thuto mo gae. Teacher registration and licensing system will be deployed in pursuit of licensing of teachers in a digitalized form. This underpins government's commitment to achieving service excellence by offering digitalized services, which is an enabler for efficiency. When professionalization becomes our culture, excellence becomes inevitable. Let us register proudly, teach passionately, and carry forward the torch of this great profession for the benefit of every learner, every community, and every generation to come. Teacher registration and licensing is not a burden. It is a badge of honor. Through registration, we affirm our professional identity and our commitment to uphold the ethics and standards that define the quality of education in Botswana. Maranyana TRLS Go Live a tla tlisa ditlhabololo tsa senela ruri mo mogameng wa thuto le gone go rifatsa seabe sa thuto mo godiseng itsholelo la lefatshe leno. Findings from research studies show that a 1% increase in educational quality contributes to an annual economic growth rate of 2.8%. And we know that the teacher is the key factor in the educational delivery. And we know very well the benefits of economic growth. It leads to higher living standards because economic growth typically results in increased real GDP, which translates into higher incomes for individuals. It leads to job creation. It also leads to reduced poverty. Botheko, though a relatively new institution, has taken a lead in the pursuit of a digitalized economy. It is indicative for me to state that when the quality of education is compromised, the country's prosperity will be at stake. Maranyana TRLS ke kgatelopele ya amogelesegileng e go tlhalosiwang fa ena le bokgoni jwa go kopanya bana le seabe ba mogama wa thuto go bereka mmogo ka tsela e ka tswelang lefatshe leno mosola. Wa me Mokgatitswane, BTV News, Gaborone.
Toitso a re thudumeletsa mahatshe a sele go tokahetse batho ba le 46 morago ga gore dibase di le 2 le dikoloi tse dingwe di le 2 di thulane ko bophirima jwa Uganda maabane ka LABORARO. Dipego tsa mapodisi a ko tse di neng di supile ga kotsi eo e ne e bakile dintsho di le 63 di rurihaditse palo ya 46 ka go tlhalosa ga batho ba bangwe ba ne ba idibetse me bathanya ko morago. Mapodisi a ko a re bakgweetsi ba dibase tseo tse di neng di hapana ba ne ba leka go heta dikoloi tse dingwe mme tsa thulana gauhi le toropo ya Kiriandongo. Kotsi eo e diragaletseng mo tseleng e yang toropong ya Gulu morago ga masigo a kgaogana e togetse bontsi bo alahelwa dikgobalo tse di masisi go dipateleng tse di gauhi ka ebile kotsi eo e ne ya ama dikoloi tse dingwe di le mmalwa. Tautona wa Ukraine Volodymyr Zelensky a re mogopolo wa ga tautona wa America Donald Trump wa gore go name go emisitswe ntwa kwa Ukraine fa go santse go buisanwa ga o maswe le fa sa itse gore a tautona wa Russia Vladimir Putin o ka dumelana nao fa bua le babegadikgang a le mo loetong kwa Oslo. Zelensky o rile o buisantse le Trump ka la botlhano sebaka se se fetang diura tse 2 fa beke eno e simologa. Trump a ganeditse dipego tsa gore o reetse Zelensky a re a neele lefatshe la Russia kgaolo yotlhe ya Donbas fela a re o rile lefatshe la Ukraine le ka kgaogangwa go ya ka melelwane ya dintwa tsa gone jaana. Lefatshe la Russia la re go nama go emisitswe ditlhaselo ke monkape wa marumofatshe ya nakwana mme ebile e se tharabollo ya senela ruri. Dipego tsa metswedi ya dikgang tsa re Trump le Zelensky ba omane lobaka mo mogaleng fa Zelensky a ne a leka go sokana le Trump gore a fe lefatshe la gagwe dimisane tsa Tomahawk. A re swara go le bobutwetso re go tshameka. Ro fano ke go se go ke tla bonga go nela dikgang tsa motshameko e le tsa Botswana tonight. Boys madume na ke laisa o sekeng ka dikgang tsa metshameko. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothoetso madume dumela mo tsatsing la labone kgwedi ya diphalane le 23 ngwaga wa 2025 re diloma serota ka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re ntlhopheng wa boeteledipele jwa lekgotla la Botswana National Olympic Committee ya rona sharp a re metshameko e ka nna le bokgoni jwa bo kwa godimo jwa go nna le seabe mo itsholelong ya lefatshe leno. Sharp o tlhalositse seo mo puisanong le lekalana la metshameko la BTV a tlhalosa fa a ikelela go tla ka maano a mašwa a gore motshameko e itirele madi le go aga botsalano le ba ba ikemetseng ka go bereka jaaka kgwebo. A re utlwe kgomotso sefako sa dintlha. Motshameki wa pele wa setlhopha sa basketball e bile gape e le leloko la tlaleletso la BNC a re ke nako ya gore makgotla a metshameko a ikemela go kangwe ka bagwebi go na le go ikanya dithuso tsa puso fela. I will advocate gore di NSA le sport sa raniwa ka re business re nna autonomous o kgona go ira go itsenyetsa letseno la gago o kgona go ira di event bo sponsorship sponsored walk President's Golf Day, those kind of events, they don't have non-existent. And then the second one, do strategic partnerships, both internationally, regionally, and locally, where you can be able to harness resources. Sharp Arfa Topua, wa go oketsa dipalo tsa bomme le batshameki ba ba tshelang ka bogole fa godimo ga mo a netefatsa fa dithuto tsa tiriso ya diritibatsi di sa salele kwa morago. The pool of athletes e nyenyane mo go boreng go go bommeng ga e gotlhelele. So it means that our talent identification and talent nurturing system
So that's the immediate reform in terms of identifying and nurturing talent to take them to elite sport. Motoka argue that the BNOC is responsible for Olympism and elite sport. At the same time, I would argue that we should not stay away from the athletes. We shouldn't create a space between us and the NSAs. A safeguarding committee has to tap into the mandate of the IOC. The NSA safeguarding committee go BNOC tshwanetse go etella pele dikgang tsa bo doping le tsa bo harassment gore re dise. The NATO is doing it, but it can't do it alone. I feel like the stakeholder engagement part re tshwaragana le kgang ka sharp go botlhokwa go thabolola molaomotheo wa lekgotla la mono la di-olimpiki go netefatsa tsamaiso e lolameng. On the governance side, our constitutive documents, there is a kind of constitution. Ideally, constitution is going to limit the terms of the board member. Ideally, a board is supposed to be strategic. A board to have management, the secretariat, the operational part. Board is an executive board. Ideally, you want to have the initiative kind of objective. It's streamlined, it's efficient. 18, that are too much. And then the definition of roles. So those are the things. Reporting, I feel like our reporting could improve. Dithopo tsa boeteledipele jwa BNOC di tla tshegetswa ka mafelo a beke kwa phuthegong kgolo ya lekgotla leo kwa ya rona sharp a tla phadisanang le okeditse malesu ga mmogo le mothusa moeteledipele wa mo nakong eno Tshepo Sitale. Kgomotso Sefako, PTV Sport, Gaborone. Motshwaradiphala wa tennis wa monogae Gaone Poane a re go tsholediwa kwa maemong a bronze badge ke phitlhelelo e kgolo ke go tota ka go monela sebaka sa go tsamaisa metshameko kwa dikgaisanong tse di kgolwane tsa mafatshefatshe. Poane o iponetse maemo ao a sena go fetsa dithuto tsa level 3 kwa Nairobi, Kenya beke e fetileng. Tumelo Tafila. Gaone Poane ke mongwe wa batshwaradiphala ba maitemogelo a kwa godimo mo lefatsheng leno a setse a kile a bereka jaaka line judge kwa dikgaisanong di akaretsa di-olimpiki le tsa di-grand slam. Morago ga go fiwa maemo a bronze, se se raya gore Poane jaanong o ka bereka mo go tsamaiseng metshameko e le motshwaradiphala mogolo kwa metshamekong ya WTA, ATP Tour le ditlhopha tsa Davis Cup le Billie Jean King. Kenya was, I think, the most difficult journey that I ever had to take in my career, I think, because I went for the school year a bronze badge, where after you pass, you're recognized as an international official. Loeto la me kwa Kenya e ne e le lengwe le le thata. Go fetsa kwa sekolong se ka maemo a ke kgonneng go a bona go nnela sebaka sa go tshwara diphala kwa metshamekong e megolo le go feta. Go ne go se motlhofo e ne le lekgetho la bobedi ke a go leka gape kwa sekolong se mme ka kgona. Emotionally it was difficult. The school itself is not the easiest thing to do because I think I was going for the second time. I failed it the first time and I don't know what gave me the strength to go back, but I did, and I was quite fortunate that I was able to pass this time around. Poane wa dingwaga tse 37 o rotlotse lekgotla la monogae la tennis go ka lwela go ka tshegetsa dikgaisano ka go farologana ka seo se neela batsamaisi metshameko sebaka sa go ka itlhokoletsa tse di kgolwane. I mean, to get to the level that I am at, I think it's just a matter of having it. Go goroga mo maemong a ke a tshwereng go tlhoka gore be go nna le metshameko e mentsi monogae gore o nne le bokgoni jwa go tshwara diphala kwa metshamekong e le mentsi. Ke itumela gore be ke kgonne go tshwara metshameko e le mentsi kwa ntle ga lefatshe leno. Go botlhokwa gore re tshegetse metshameko e le mmalwa gore re kgone go nna le batshwara diphala ba go tshwana le Gaone kgotsa ba mo gaisa. Then we will be able to have as Gaone ba bantsi, maybe even better than Gaone. Mo nakong eno lekgotla la BTA le na le batshwara diphala ba le bane ba maemo a kwa godimo ba eteletswe pele ke Poane ka maemo a bronze badge fa ke se kitletseng Charles Mosokomane le Ubusitse Seth bone ba le mo maemong a white badge. Tumelo Tafila, PTV Sport, Gaborone. Mothetso tsa nako ya bosupa re di ba khutlo gone fa tla jele boga jalo morwa re tshepiso sekolo o neng a diranola ka puo e dia tla tse dingwe tse di latelang ke tsa ora ya borobobedi e le tsa sekgowa ga kologelwa sa mosima se bonwa tse yo thata tlholantso berka ka bonatla bono go pila le botswerere modimo jo. This is us. We like to walk, talk,
and dance until the earth shakes. We like to play. After all, our backyard is 75,000 square kilometers of pristine wilderness. At night, we celebrate under the blanket of the stars. And when day rewards night with a beautiful sunrise, we are welcoming Dumela. So come and fall in love with Botswana.